Para po. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In pengajian ta waktu ini insyaallah taala bukayat dain halam sin Quran Maha Mulia suratu Fussilat ayat katluan tagtu farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ayat daing Quran Maha Mulia panawag-tawag kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala sarta biyayta kato taniusin pamu natong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw kabtangan kakuyakan sin Allah ta'ala dungugon hatiap-tiap manusia amuin kia pag-amanatan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man singgumi ini amuin kaptangan maluoy sarta kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna inhimumungan panawag-tawag patuhan na to Rabbul Alamin. Sampai biyayta kato taniusin asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisha bintu Siddiq radhiyallahu anha in sarayaw-rayaw kabtangan lang niya biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in kabtangan hayya ala salah na takamana kamu mumusa niyo na ingin hawabaran niyo sin sungon niyo amuin tumukbal sin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin hak sambahayang dain haipon harap patag-ipon sarayaw-rayaw kabtangan hipagkabtang sin ipon kakuyakan sin Allah ta'ala amo na panawag-tawag harap kaniya biyayta doon hay ni sin Tuhan na to Rabbul Alamin uno lang niya in sarayaw-rayaw kabtangan amuin mapatot hipanawag-tawag sin ipon kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain da'a ibadullahi ilay amin manawag-tawag in hambuk manusia hambuk muslim hambuk mu'min maun papagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa fi nafsihi muhtadin bima yaqulu sarta in siya labi-labi tuod ginhawabaran niya amuin halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala maghimumungan siya at iniyain siya asal na hatumpukan si mga
pagtawagon Muslim. Hati niya, pag-ianon Muslim, amin salamat in lumahil daing kaniya, kakitaan sin pagkahinya manusia, amating kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, mag-amal salih, amo na magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, makadsin aturan sara niya, serta indaawan niya, pabaran niya, innani minal muslimin. In ako ini, daing hatumpukan si mga sila, Muslim. At pag iyanon Muslim, amin matan nagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala, daing hakabtangan niya, sampay pa niya at maksud niya, iwan sing kataan kignot kahibal niya, insya, salamat, maghimungungan, harap papagkahin niya manusia. Labi-labi na tuod, bang panawag-tawag harap patuhan Rabbul Alamin. Ini panawag-tawag niya, amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon labay ring haakal iban pikilan niya. Buat malingkan, inyaon kataan liukat niya, daing hapang hindo, sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin pag iyanon dunhan, muna daing hakatan na nawag-tawag siya, muna makadawhat sin ini manfaah at walong ta makadawhat sin makahampit sin katan karayawan ginhawabaran niya. Damikyan indugaing daing kaniya, amuin hisiyo-siyo, intumandon kaniya hatungod sin parkala piyanawag-tawagan niya. Karena mataod manusia, labi-labi na hajaman na to ini, diita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasusungon waktu, dumatong manawag-tawag inham buok manusia, dain halawang sin surga, pasurun palam sin surga, sumakawa in kaul piil niya, yadto na nawag-tawag harap palawang sinapinarka jahannam. Maita, sababin piil niya bukon amo, simusulang, nagsulang, iban sin panawag-tawag niya. Bihan yan. Hati niya, biya sa kaula-ula, inyat maksud niya harap pa dunya, in panawag-tawag niya harap pa adlaw akhirat, in naka, ini kawa sin pangadyan daing kaniya, amo na in napi sin Allah ta'ala pasurun palom sin surga, in siya hitilakbo palom sin apinarka jahannam. Biya din luparagbos niya mga katawtay manghuran. In luparagbos niya, amo na in mga nagkasabot na to limabay. In panagnaan, pananamon sin Allah ta'ala sin narka jahannam, buko namin nagkukupor, matarang in pagkupor niya. Bukon amin nagsisirik, matampal yung pagsirik niya. Bukon amin mga sila, ini naglulupasin waktu nila, di halaw man sing gumiini, agad di maghibal, in udyot pamaranan nila, timindog simpiang daakan sinallahu ta'ala kanila, sa sumagawa, in muna pananamon sinallahu subhanahu wa ta'ala sinarka jahannam, amo na intutumpukan. Muna roon hayan, amo na impag-ianon, mujahid, fi sabilillah. Amo na magjihad, haman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena intiap-tiap tisulakan din kato taniyo, magduaro kita ni iban sintuhan na to Rabbul Alamin hadlaw akhirat. Asumuhon kita niyo madtumari sing kakahinang na to diha dunya, doon hayan, na asubuhon inamukusog ini panagnaan laong niya uno in nahinang murid to hadunya. Nalaong niya in ako ini nagjihad hangaan mo. Sarta in ako nasabil bihan amin sabab hangkan ako laong ta nabutas in jasad ko iban sin nyawalihan ko.
karna mo. Unoy nagisin Allah Ta'ala kaniya, kadzabta, puting mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaka fa'alta hadha liyaqul annaka jari. Hangkan matuhinang dito hadunya hasupaya kau matawag maisog. Hati niya, bukon tulos ikhlas yung pangatayan niya patuhan, bukon inyat niya karna sin Allah Ta'ala yung pagjihad niya sa karna hasupaya siya mabantog halom sin gumi iniin siya maisog. Nauno yung jumatukan niya na daakon na sin Allah Ta'ala yung malaikat ang pasiya hipatilakbo palawm sin pinarka jahannam. Hari pa siya hikatilo, balionin baran niya magdua, papag-agaronin o iban siki, hitukbo madto palawm sinapinarka jahannam. Nabihan niya ni namin luparagbos niya. Inhikarwa niya doon hayan, amo na nagmaingat sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan asubuhon siya ikaw uno isa binhinang mo. Nainakulaw niya nagmaingat ako sin piyang daakan mong imingat sinsara mo. Katantan doon hayan. Unoin agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzabta. Wa innaka fa'alta hadha liyuqal annaka alim. Ini ikaw lang niya hangkan kau ini nagmaingat asupaya kau matag alim, asupaya kau matag doktor, asupaya kau matag sheikh, asupaya kau matag alim. Bihan. Nabihan ni namin jumato kaniya. Damik kian bihan turain hinangon kaniya. Sagawd siya si malaikat balion magdua imbaran niya. Biya lang sa pantunsin, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magulin sing kahoy durungol hibutang patuhod ang palapion magdua tuas siya ring hagitungan itilakbo magdungan insiki iwan sin unia. Bihan. Napag-uusyad to damikian doon hayan amuin magbabas sa sing Quran. Nakalamod na roon haamin niya ito nagmaingat. Laong niya in ako nagbas sa sing kalam mo. Labay ring hapangdaakan mo. Subay siya basahon. Laong sin Allah Ta'ala kadab. Liannaka fa'alta liyuqal annaka qari. In ikaw hinang mo yadto. Hasupaya kau mabantog in ikaw mamas sa sing Quran. Maluoy. Maingat magbasa. Inyad to katantan. Mahinang sabab. Sila impanagnaan makananam sinarka jahannam. Makao na rin ha mga sila. Amin karukalan hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha dunya ini. Amo na impagsirik. Amo na impagkupur. Amo na yung pag-anyaya, in katantan, in makauna sila yadto. Ini kato niya, ikaw isablaw niya. Uno'y hinang mo rito hadunya, laong niya, in ako ini, nagtuyo, naglag, sing kabuhianan, hababaw sing gumi, hasupaya, matao din matabang ko, matao din, ini, kulang kabusbihan, amin, makahampit sin piaglugtuan ko. Laong sin Allah Ta'ala puting mo, in ikaw, hangkan mong hinang hinang mo yadto, hasupaya kau mabantog, in ikaw murah, hati sin mamura ini amuin, mangdirhil magtatabang bihan, karena sin Allah Ta'ala, sa siya, hangkan siya naghinanghato, supaya siya mabantog, hasupaya siya matag, madtumari siya inbusing singkatan. Bihan, siya in nakura singkatan,
siyain nagbibihay ni bihayat to singkatan kakukunahan si mano siya. Amo ting kakuyakan si pangatayan niya, bukon ing kakuyakan niya didto haamin kabayaan sinallahu ta'ala kumuyag intuhan Rabbul Alamin kaniya karna in uno-uno pag napaka laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo unfiku alaik biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadis qudsi laong sintuhan Rabbul Alamin pag napakakaw hasupaya takaw kanapakahan in maksud niya in labay sin pag napakasinambok ipon mahinang sabab sin hikapataod sin Allahu Ta'ala sin nikmat doon kaniya karna in siya kapangandulan hilabay rin kaniya in rijiki sin kaibanan pagkahiniya karna sin kamuntol niya karna sin amuin in siya laong tamatan-matan nagmarayaw harap pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamod to mga katawtay manghuranin biya mga subay na to ayo po to ing ginhawaran na to amin doon kita niyo ha amin kaikhlas matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bang miuklas ing kaikhlas na to ando kaylo lupas inamal ibadat na to. Ampain kaikhlas sin ini biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo na subay inhinang makaddoon ha amin kaikhlas sin pangatayan na to harap pa Allah ta'ala. Karena in pag-ianong kaikhlas amoy in katahan hinang singkitan niyo subay siya hadya amoy in hinang karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna siya tiyawag in amoy in pag-ianong tauhid karna tunggalon tayo na Allah ta'ala tukbalan sin amal sin kita. Alaikumussalam. Ta magmaapa mga nagdurungog isiba ini. Babay lagi maghati-hati. Gatuan bang sa pamangati niya sa bayan Tinsyo matabaw no ka? Ana dungog na kamo sin kuan. Wayron pa yan pa kita nagkita simbulan. Naman. Yari kuan dungog ka hadya kamo sin pakaradyaan insyaallah taala. Inshallah. Magsukon. Nani ko. Alaikumussalam. Damig kan magsukur daysap. Naamo yan to biya mga na timawag inambok tayo manghudad to nangasubang haylayan na konsum nain kita kay ngatantain muna hinangon sing kita supaya kahatihan ta maghaylayan na ibandi amo nain subay lumahil na kato imbulan timarang na bihan kaya kitaan at wala. Naamad tin subay muna hatihon sing kita lamo diyan to aming kakunahan ta hatihon at supaya kita niyo di laong ta mag ini lawag sinamuin maglawag kita sin bukon lalawagon dihan yan. Subay kita muna himinang ini waktu paginawabaranta magmaingat haamin aturan sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pawajibin hukuman niya sinambok-pambok din katutan yung mag-ingat karena ingkatan amal harap Allah subhanahu wa ta'ala labay dain haamin ilmu piyag ini amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala papamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipapasampay pakatan sin umat niya na magsukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya bahagian kita tiyo-tiyo dengan mga almal ini subay na to hilatag halaw man sing gumi ini hauna-hununain abutan sin suara sing kita niyo insyaallah ta'ala angkan na to hinang na to ini insyaallah. Naamad to in ayat ini mga katawtay manghuran hakama Islam amo ini in syiar sin program na to ngianan na to diha Nidaul Islam. Amo na in programa na to ini Nidaul Islam. Panawag-tawag paagama sin Allah ta'ala agama Islam. Pagkarunguan ta sin nakaunayan to
Amin hari pa kita makatagna karong kanyo insuara ko mag ini manawag-tawag pakatan. Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun yaumi. Nida al-iman wal hub wal ikha wal hurriya. Panawag-tawag paagama Islam. In panawag-tawag paagama Islam, panawag-tawag adlaw-adlaw. Nabi na simbihawon adlaw-adlaw. Nida al-iman. Panawag-tawag papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nida al-hub. Panawag-tawag papagkasilasa. Nida al-ikha. Pag taymanghud. Panawag-tawag papag taymanghud haagama Islam. Nida al-hurriya. Panawag-tawag pakamahardikaan daing hasiksa sinallahu subhanahu wa ta'ala haadlaw kana. Amo yan hindi arasin programa na to ini. Panawag-tawag sing kami maun muna maun pa pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala maun pa ini pagkasilasa maun pa pagtaymangud haagama Islam iban panawag-tawag maun pa hasupaya kita niyo mamahardika daing hasiksa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amunin ayat ini yang ngajian na to ini bihayaon insyaallah ta'ala. Angkan na biyayta sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha impag-iyanon laung niya sa rayaw-rayaw suara kakuyakan sinallahu ta'ala dungugun amunain ini suara si mga sila magbabang laung sing kita rin di Bilal laung sing bahasa Arab al-muadzin amuin magpa ini himati manghimati hakatan sin miabot nin waktu amuin mag-alop in ipon iban stag ipon halawm sin ibadat sambahayang. Angkan Nabi tak sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Muslim al-muadzin atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. In manghihimati atinya ay magbabang atawain Bilal maharain liog nila haadlaw kiyamat. Maksud niya ito kung maharain liog, ba't pahabaon liog sinallahu ta'ala? Sa muna kilahon sinallahu ta'ala hadlaw akhirat, dahil nga mga ipon niya, amo na yung mga sila mananawag-tawag, maun pa amin kiyabtang sin, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, amo na in, hayya ala salah, na, takama na kamo, mungmungsa niyo na yung ginhawaran niyo, karina kamo, magsambahayang nakita niyo. Amo yan. Amo na in muadzin. Laung ta. Na amo yan in suway na to. Ini ugon in ayat ini. Kaya na amo inin kaugan ko, maripaparan ko. Biya dasin ambuok sahabat biyakan Ibnu Mas'ud kaugan niya in ayat ini sabab inaki niya law kuntu muadzinan ma balaytu an ahujja wala a'tamiru wala ujahid banghadja ako lang niya nahinang mananawag-tawag maun papagsambahayang na di ko na inu-inuhun in ako subay pa maghadji atawa mag-umrah atawa mag-jihad. Hati niya yung kalaguan niya to pasal simbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan kilahon sin Allah Ta'ala
manusia hadlaw akhirat amo na yung mga sila mananawag-tawag pa amuin ini pag-ibadat sa bahayang. Damikian in Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, inagi niya, law kuntu muaddinan lakammala amri wa ma balaytu alla antasiba liqiyamil layl wala li siyabid dahar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma ighfir lil muadzinin. Laong si Umar ibn al-Khattab, banghadya ako nahinang mananawag-tawag maun papag-ibadat sa bahayang nadyukop ko na laong niya ingkatan pakaradyaan ko pag-agama. Di ko na butulon in magtuyo pa ko magbati sindom sumambahayang. Iban di ko na butulon in ako magpuasa pa sinadlaw. Kaya na diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil muadzinin. Ya Allah, ya Tuhan namo, ampunain sila mananawag-tawag maun pa ibadat sa bahayang. Kita kamu yan. Nakatulong niya biyadikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahasabab yato, dihating kabtangan niya, haamuin bang siya jukup na mamarahin na kanya imbihayad to. Sabab nabiyay ta damikyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga sila muadzin laong niya nahinang problema hasusungon. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Umar ibn al-Khattab, innahu ya'ti ala nasi zamanun yatrukuna al-adhan ala du'afaihim wa tilka luhumun harramallahu ala nar luhumul muadzinin. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Umar, habay ta niya simbihatin ibog niya, bukon lang niya bihato ya Umar, sabab hasusungon waktu in hinangon magtatawag papag-ibadat sa bahayang, pion lang niya kailo in jama amin malam-malam ma. Amuad to, hati niya in mga tao, amin mataod, mataas na in pangingat di na misan mabaya magbang. In kabayaan mag-imam na sadya, bihad to. Da wala nila kaya hatihan in kalaguan si mananawag-tawag, harap ngayon papag-ibadat, amo na yung ibadat sa bahayang, kaya na biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, watil kaluhumun harramahallahu alan nar. Kaya na iniunod nila, unod sin mga sila magbabahang, mananawag-tawag, inunod nila, unod hiyaram sin Allahu Ta'ala ray nga apinarka jahannam. Amo na inunod si mga sila mananawag-tawag pa ibadat sambahayang. Amo yan mga katawtay manghuran, amo na yung kabtangan, biya simbiyata sina isa, hayya ala salah. Na sakap na kamu, takama na kamu, harap pa pagsambahayang atawa pag ibadat sambahayang. Na bihan yan mga katawtay manghurana ka mga Islam. Na asawab yan, labi luwa magrida in Allah subhanahu wa ta'ala, bang ingkatan hihinang nato, halawman nato, amin salugay yan in kawasa inuno kasay, kataw kasi sin pamaranan nato, amin yaon in amal salih. Amal salih wa amila salihan. Unin pagyanun amal salih ron hayni, ya'ni salatu rak'ataini bainal adani wal iqamah. Intiudjuhan doon hayni sin amal salih, amo na lang niya in sambahayang duang karakaat, haut sin pagbang iban sin iqamah. Hati niya amin kamat long sing kita. Haot sin adan iban sing kamat.
Biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam bayna kullu adhanaini salatun. Haot sindua panawag-tawag amuna in sambahayang atin sambahayang sunnat duang karakaat. Amo yan ini biyayta doon hay ni. Yadto sunnat sadya mga katawtay manghuran. Bihan yan. Amurasan wayroon sunnat doon sinduang karakat haot sin adhan iban sin iqama amurin adlaw jumaat wayroon biya matarang biyayta doon aun sambahayang sunnat haot sin pag-adhan iban sin ini iqama. Sabab mayta in bihayaon na makarwa na mag-adhan iban makarwa mag-iqama. Hajaman sin Rasul makarwara bihan. Naon in dua adhan yan hatim po na sin Osman ibn Affan radiyallahu anhu karena limuag na timaud ni manusia maglalayo na in kabayan sing kaibanan daing ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pawayroon hawak to yadto mukabbiratus saut wayroon lang ta amin suara magpakusog mapakusog in suara sinambuk mananawag-tawag, dinaabutan sin suara, asabab yan, aon bang makauna, subay na mabot na in wakto ang pamagbang magbalik, na amuad tuwang mapamon in haot sin iniadan iman sin ikama amin bang ikarua. Nasaing kita, ubusin bang panagnaan, bang kita halaw na si masjid, magtoy kita sumunat, sa wayroon hasara inyad to mga katawtay manguram haagama Islam. Naabihan yan ini uno. Naman jari miabot na sa bahayang isa bihayaon long ta ini mag sambahayang nakita niyo insyaallah taala pagubos magbalik ako mari tumakad sin baita sin sila dain ha ini darulipta bang kaya kitaan ka in bulan at wala insyaallah ta'ala na mura-murahan ini sumandal sanlal na kita niyo magsabar biya mga tumakad-takad suway na maabutin waktu yadto ang panato ipamahalayak dahil di hamadlis ini in tungod paparkala sin manjari na kakita maghariraya konsum atawadi wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.